Ma tau te o wholofatu, ma whātalofatu I le sila mai moa. Ia ma le whāsausau ngā Samoa I nei fo I tū lao le aso. Ma whātatou, ma tau whātalofatu I le nganga whāloalo. Tāpo mai usi o tātou atunu I on tulanga whalupe. Awa upa ia whātala le lei. O mamalu whāle atunu utainane o mamalu whāle malo. Le mai moa mai Samoa I tawhai fia o le lalulangi o lo mau meni whasi silanga. I lunga o tupenga ta whai langi por social media. Ata alofa atu fo le nganga whaaloalo I le mai moa mai o sio tātou atunu I Samoa nei. Ta whai fia o sio tātou atunu I Samoa. Ia, mai mtari pata se ia pa ia fili mapura tu una tau iloi malo. E le tu ai le nganga whaaloalo I le tapua inga atu tuila mamanua. Ai mai se le whainga malo. Ia, mātou whaatara whatu le nganga whaaloalo. Whaatala whatu le paia maua lunga o autou wasenga I li I matamai taitu stala. O le tātou media I te tonu Samoa nei. Manatu lava o le so. O mātou manatu ai e te tau o na tātou maua se fisila whainga wapene I le ua I teili. Talu o na tutupu mai le ngase ngase a malo. O lea lava ua wha au au alolo mai le fono. Al pale mene I le aso atai au na mātou manatu le nganga wha alo. I lei pelo tau wafio mai, langa mātou te amana ia la o tau tawha ioi. Ma la o tau tua ia male nganga ina ia manino, ma malama le leile atunu e ala I upenga tawha ilangi. Ia tainane fo I tūlanga o whamtalanga e tauna tū atu I whafo mōle sirifia. Ma malama le leile isio tātu atunu, whātalo whātu leile ngang whāloalo. Ai velo leo fai mafonga tamo moli le ingol Faʻatuatua I le Atua Samoa Tasi e fio atu le tofa ia sewa murifasi se Tasi o suis fono o parmene ia mai nganga e maunga lua ia le atu le tofa le ngoma matua ia ale bena ale ia o le sui mai faleata mua ia faleata fa ia le tofa ia manu le leua ia o le sui o faleata mua ia ma le talenga e fesolai ia o le sui mai ia ana mua no mātou manatu ai tātou tala me whasolo ia ma tātou tala noa I le winga fo ia batuela eva noa mo utou ia awani o tō fisiri fia whea malama e leo toi nama se la ina le tūlanga lewa o tō sila mai ai I le tūlanga lewa tau nuu iai le whainga malo ai mai se lava whaapito o ngafa I le tūlanga o le vana whaafai Faʻatuatua I le Atua Samoa Tasi mai o le a tala tūlanga uma e pe ona iai le whamoemoe ia pe a whaapetu ina mai au tō fisiri fia whamalama ia na mātou tamu whai le tali atu ona lea ua mātou mai tau ia ua maua le avanoa a watu ai le whaamatalanga a le fionga le sa whaapito ia fi mei ta upu fo I sa autou langa e sa mātou mata le leima mātou tapo iatu uio lea ua manatu ia e te tau wan whaapale ni tu e lua e so la le nei ia la Faʻatuatua le aio fina ngalo pa ia maulunga o lautovo sengo tu stala ia e mai to fa mal whautautanga paula valea o le nganga ia e le whaapea o se tūlanga e ia I se tūlanga to ia le tātou vana no fo mal vatapuia e le ai ai nisi am tau pe tau anu whaali atu malenganga whaaloalo e le ai se anganga o le Faʻatuatua I le Atua Samoa Tasi e punitia so se wā lesi whasalalau e sau e whātau nu ulo na whaamoe I ni mta upu siringi ai mātou ai aua ni tu e whaia le mele tu lau Samoa mlau whaafonga mai o le e o mai e pu e whaanga o iata e le tala whea ngai mo lo mātou langona e ia le tu aso o tau teo mai ai whapene e ona tātou whetala noa I le ma whesiri atu whesiri mai al whalelelele mai leo le drone o le observer I o mai e pu e whapena ta e longa o se mea tala whea ngai le mātou fo ia ia te tau le siusio manga e ngata I le pui puinga o mātou whamatalanga whapena fo I le TV1 ta auto wafio mai mātou fo ia tu tātia e ise lau lau i eila le tai nei
an tu ta milo mai alto ta vale pu e tu langa o I e tu po ta to le fe mala e ma tu po tu langa e se ai ta to mtala u lea o ma vai na time ala nganga o tato wa inga o Faʻatuatua le tu sa mo Tasi tato tala no i le fa pe ia se puni nga Tasi ai manino ma malama le tu langa to telefoni se o tau auto bala mai paula tari ono sai mai o te bala watu e ia ila tai nei ya at tala la vei pa ia mal mamalu le tato o fai tu stala pa ni spepa mal fai TV ya te tala tu polani me to te fina ngalo ai mo to manatu ai e tau ai na fsiringia ia le mato safa yatu ya ai mel to fa o tai na yo na te sei fo bawal mato baba noe tato te fafsanga ia ma ko se mato fasili e moni e fina ngalo le futa mo tato ko ri ngalo ia fa prendei talo no tu le mai swinga le to fane lo to party fa lo fasili la uni wa le we tu la mai o te tai o le Faʻatuatua le tua Samoa Tasi le wa mai le tusi mai oi ya fa walo e vei masui o pare mia mai si minsta le Faʻatula ese la tu te nai le solo io la tu sui la vai pati fa fai ia male sauronga mai tusi so le fa vai so tu la fono ia mai o fa sinonga tauna mai ese la tau por dei ia malu fa lo ia faftai morsili au tanga baia o le mātou lava talitonunga o lo mātou solo i whainga whabai ma ia inga e lima taitai nai le pūlenga o le vanga whawhai ua maea o na whonoa e rei whonoa whatasi whalua whatolu po o whea e anga i ai le mata upu ai na mātou whai ungalenga na whonoa au Tasi i ai le maturity e mwhai ai o na mātou tango fia tūlanga ia au mato mai tau ele Tasi se taimi na fe furi sa ia fa lua fa tolu na fai fono le ama se sina sa le ngangana na mato mai tau elo o tau lo na mato la i le sila sanga fa tino ni tau o le tuina mai o le tusi ale to fa ya fa walo o la to na ngona e le se si mato ko to ngai go ina to fai a mana o e fa ma ia la to tusi a mai le maturity o le patila ia lato a fai ele ai se maturity a nga i fam sinonga a bella tom tau a matau ia o leo mato sound lua se fulu sui a wai ma le maturity na lena leina mafua na fai fai unga ia a tulanga ia le lato to e sauno mai o lato na ia tau a matau ia a fai le tulanga le fam sinonga o e abel tau pul fam sinonga o la le tali e mel fam sinonga o matou ta pena fo ile mafua na la yuna fai fai unga leo to ono na leo o fa muta to e me musui a wai o le Faʻatuatua le tua Samoa Tasi le to pomo le o la isi min stara i to no cabinet e le e me se la to su le tu langa o na to ia e le taimin nei le i fai esa matou fai unga le isi vai nga uma pa wai o tangata na matou mautino o i len tu pol bevesi o e fa solo pe ta ulumanga e isi le toi o na saini le tusi na saini o marilienga na fai moa a o to so solo yo o malo sil fa tosina mai o fa tofinga o fa minista o fa ta vale o fa manianga la tolana ia le se fe fulisa ile fina ngalo van fa fai langol menna ta ul fa lakta la tau le wa matona matel no mele lusu fa alwa lusu lua ia fa tino nen mato fa una fa lusu o si la tau le to yo wo mana sai ni le fa ngainga ele fa pe fo se fa ngainga na fa na ina le ai sai ni ai lumal malienga to ai peta yan ia o to o ma ia tuli la to manu o no le tamawa inga na ofa malapito ina ia watu ia fa la titi el mato pito ina ia wani mawal mele fatu la irfina ngalo van va fa le ala so fina ngalo le ia ile
tala sala tua whapea na saini nisi le tusi le na avi o te ma te pare mia o me te ta. E le isi le sila le vaenga leo le tusi e whapea o tau whina ngalo e se le te ta. Wa leo toi Faʻatuatua ina wa tala na lea whapea wa vatu na o le sila tusi. Ai le vatua le vaenga leo le parakalafa lea o le aso whina ngalo. Ya, tala ma le whaaloalo la ngau tele ia fia le taimi le anta pena le tusi. Man tua le taimi ta pena le tusi le taimi tonu no ualu ai e whaalau I loa le vaenga whaofai. Mele le la tupu ia taia. O inana mafua o mai le whiutana inga le na pesa. Ai, mor sau no mai o sesi whaapea ele I whaitau se tusi. Ya. Nalo mo le mana. Ya, la atuli ai lumo le tua le tala pepelo na tala. Ele ma fai ona e nofo ma saini pongi sava pena se tu si te lo ma ale alenta ma lo utari tonunga ele aise sina fa pe ele mana malama yo wale taulu manga na alfono sa fai na matua si I alfono ai o apa tu level van fai malu fai le fia filea na mana o level van fai ma to tu la I lo ma to o tai par mia la tal sanga awa atia mai ya ulela walo e fala vam sinonga pawal meno wo mai ya longo auto o lela tupu mele ya te tayao ata tia mai ya walo wa tulu ya vam sinonga ma o tele mana e ta tino fa pe o sa we fa ngal va no fa fa e fa mo puni ten matang ele ai e mi foi na sa no atu le o su se fono nei e matua ma isin e na lai lona lai ma fa pe fai lo tus e fai ma pine fa ma le la na sai liu mai la to ya le na sai liu mai la to e tu la no fa mo na ai mo la to le to ton pa te to I va ela to I ton lan fa fai e wa vesel to ono o lo fa solo pe ta urmanga avanga fa fai po la me to fai mo muti after to Tasi al kusini vanga re o lea na uba ai de tusi ele o sai lo fiona te fo ma foi sia a foi onor tusi na o tele ia fia la matam o mana pe aua nei fa ele fu fina ngalo vanga fa I tusi mo na aua nei fa ia fu tu inga wal menna na wa mai nei lunga temi nei o sau fa ngal vanga fa ia to so le mata o le fa pe o lo case e ma fu mai mele ya se temi sa no atu ya to ina nei na ala no le sangi le tusi na la matana ona wo ilo ile tau no sangi ai o le fina ngalo ale o bang fa ai no mato to fono fa lua ya na mai nino lo mala malama wo uma foi na mato fail talama to sa wele o fie mer temina eu fai sa lo ye a fai wa ele mana ia le vai na fa a fai wa ele manatu pe wa ele fie ia tau a wa ele mana ia le vai fa o ila wa bato lola mala ulangola o le te Faʻatuatua ina o ina la Faʻatuatua saini e lo le mut saini ai lo ma leota ya saini ai ma to lupe ya mai si minstale na tutuli mut na saini mo lava ya valasi ma muripola ya e pe o leota ya ma se ula ya ma une ma to to fa na to saini ile tusi lo na lua lena fa marino ya I ona wa silinga se tamu fai o metal non ta ya to fa popo tu lo saini na fa lena ma wel fai no mela na lusu fa da mtam mo le famni nonga atibia mta pule ina o tu lai mai le mta pule mo le anga le fiona ya lau na talo I lo le bato fono to umar kokos sida ia ona ua manatu o lela anga ia tu whenga paro ta tele a le ua tupu mai a mea papene ele I o mai umalal vaenga lea e o il pale mia vaenga uma ia le ele eba sisi na saul foko ele whakalia la e il fongo al kokos le ua a kole kuara me whai ai o mga ku uma ele ima sisi ele isa ungoa whai pule o mea uma lenga ku kongor kusi o fina ngalo uma nga whai pule o awal kakang o whai aku e makwale ma whau al palbia
La me wale sau al kakofong. O ia o kai kai. This is irrespectable for the party. Na wa ia uma mako uma fai pule a le fia mai o ia o kai kai. Le o mai uma vanga le. O a uma langa mangaku le ko kongo kusi nga o uma fa. Ma mako mali lia lo e fa pepa uma. Ave lo ia. Ma o le ko fa ko inga foi oe e fa wau lo kai kai inga paki. Ia pero la ngona nga me fe mai ele fai kaua. Ia ka ko mamla ma uba mo ka ia ka piko sidia ka ngalenga le o kele nga fe mai am la wai o. Ia fa mamla ma kiringa o maka upu uma inga race i le fongo. It was put on paper. Ia pero le ia le Kapten mo lang no kapten ali bang tong le sa tawa nga ito si fasili ole man nino le tong mau ole Faʻatuatua ina ia le tong tai pamia mana ni tata ina ala fasili nga ai ministaria to lima ole mai tau atu e fo nga mai ole le au mai le fono Faʻatuatua e fa luna le au mai le fono le ma foi le fa malo lo no la to fai na fa manino ati ole ato ngo yengi si ma ko ang fa malo lo ino la to mai le vai na fa manino pa ftai ele fa pe o le o mai fono pa una ma fo anga na le fa unga. There's so many other issues the mato vai iri le ai mai si me whatever ona fa putu e sui fono la vai ai mai se mata upu ngonga ia tu lai mai le tunu ole mo se fo ma na mato lo le ia o to ono le ia o to ono tonu ale o le fautua ina fia me le o mato va ai mati tiro le tu langa ta mo fai tu tau si file mu o le fai lava o le mato tu si lana ave ia fa matala mai lava me ia atu ngal o pati ate la to lava na ma pe ona fai atu pula la to il tu langa tu la fono ma oina e manino ai me na ma foi fai ele na fa pela ele o mai le il fontana. There were many other issues le wa mai fafo ile taimi wa tupu fa le tonu le wa matana tuli apuna wa ai umane ele le fa no fo mo parti ma le fifia. It's not only one issue ai pe o temanatu ela tuli apu pe le famsinonga ala to manna ilo o famsinongaamenino nta lo fia ole fa mo tata wa no Mada ma kai ona e ta wa nisio ma ta upu yo e sa no ye e ano wa i ta upu ma fua ia o te tala mal fa la lo ranga le wai limo la to tu sina batu. It's quite confidential mo te mi nei fa malu lu tuai ala manino umar tu sina ave ala to umane to ono. Everybody has a copy of why the party decided. Malo kaptai le se ofisili fa mo la lo fio o le wa ni na no mai le tu tato tu nga i tu langa fo ile snap election e ono lango el vai fa file ne se snap election ta fa ya tam ia tautala mal fa lo nta upul nei lango le tu ia mato o le aunga le o fa mo o fa tu le tu sa mo Tasi e o file vote of no confidence tonu al parliament. O le matou tali ia to fionga mal fa fonga mai Samoa e le ai so matou wanganga e fai se vote of confidence no confidence ma matou mal melna matou fetu na i matirtiro ma vai o ai e fafa ia le se snap election pa fai e an mo le tunu e poloka o mai la tina e le tunu mai tu lai se tu langa matua te le ai le afia o te mau aingo le tunu. Ya, o le matou na tali atu, e mamau sa matou tala i se upu, o le nā mea, o le mau te fau watu e whātu se lafo, e whai eise no confident i tonu al parliament. A te lore lei, o mā salonga nā la ta viri mai o matou lava ia mal whaafonga Samoa, o matou lava ia, e anga i sao al matou teitai, matou tonu al vang whawhai. Matou te anga i sao e tau sao ia fia me, o matou leto e whātuto ina oe. Mafuanga nei, nato silfia me tupu le tunu.
Ma mea uma o le wanga i aile tau mate o whaiunga. Tolo fia whaiunga, delay whaiunga. Tau pule leo wa fia ai, wa fia tau sangatos. A le ai whatu ai whatalinga tuli. Tua i a te au ma vaele. Whelau tangina ave mal whaltua vaele. Lei se mea. E alau whaasanga mai nei e chaata o tangina vato nafi. O mafua anga mai o io na o mato manatua e te tau ana whasao. O tari la langi malau whaafsiri mai. E le ai so mato wanganga matio e whaimena o to tonua i. O to tonua al vang whaufai e lo te anta upulea. O ai na mato whirwhiri al pāremia. Matou manei. O ai la e toi whaire whai unga e bese. O te teletongu, o i. Awara save e ua fual maa vabe le fual pāremene. Pāremene le tunu. A lela atoso atua i nei te tonu. Ia na o maraia. O tu maa ia. La me la fia i fual pāremene o le tunu. La tele ana matawhai oi. Tele ona tiute. Tam wha solo tu la fono me om. Ia pel tu langa le na ua. O wha upu matole wha tupu vevesi. O uma na ave le mato tusi. I whafonga wheta lai. Wha matala i ele wha iunga wai u i ele kokos. La tau nei wa ave ese. E le to e ta ua ni tangata. O le vaenga wha ufai. Ono mafua anga nei. La la wai limo le whafonga wheta lai. Uma whaina longo le whafonga wheta lai. Ia o swinga fau le leo whatu lai le. Vaenga wha ufai. New appointments. Nanga le mpeina matou whaatali tangata e whiu wala. Oku le whongo e leo mai. Lala le mele latu. E whai o le a fia o tina ele malo. A lela tang foi te lepe e ire vaenga wha ufai. Ia se matou talatu na e tūlanga na mama me uma a tau te re mana to e amo le tu nu se si venga a le tatu lo nga tonu to e so tasi masina o venga balot unnecessarily a me la fai fona mea a le si tatu fatel tali il palota tele na mai lo fina ngalo samo pe a fai le tel tonu lava na mai le fina ngalo samo il fatu to ile tu samo tasi a fa pere i se to po fuanga e fai se palota le fatu to Sfuri mana i ormo sfuri i rana tunga i ina whitai au fo. O tai au. Mana ia te oto te whisiri whong whitalai langa i leo mātou e whae whae unga. Ta speaker rules. O mātou ia, wa umal mātou ngarwen. Wa avel mātou tusi i whong whitalai. O la wali ia, tu lau lava. E leo toi te tonwal vang whao. O mātou ia, o leo mātou ta pena whao. Au tiu te wha pāremen. Whai whono komiti wha pāremen. Nen wha wau ngarwen. Ta pena mai tu langa isi me e pili tor ne polok la wa tato bal temini o blok na tu la fono fa nga palot polok tal tal wel mele utup ai o matau la vai matau te alo le afalo lo ta la me sa no el fongo fetalai he rules the order paper male q paper lasso la bala unine so e tu tsau tu la bala fisilia mal mana le tu langa le wa tsa wai no confidence. Le woman fai uma vai na fai e fa pe ai la tele fa tu na foi a pe me te ela to vai na fa ai se a wole fa wa wai la auto mau e a be ese fia me mai le palemia pe a fai mo to le fa tu ina la balance tai o le matou mai ta le fai matou ngalwenga o le tusi le na matou avea. That is the beginning of another process. Angai tu la fono whainga palot. Leila lo le 141. What happened to MPs that are no longer belongs to a political party? Or this question la minna. O le fionga le fonga fetalai. Oina, le mo modil matoma. Tar si taia wa sa no mai fonga fetalai. Ia fa la ulol mato fa yum. Ala ko tabi vidi mai le spito wa no to si fi. O tela no fi mem tu la epa. What is that? Isn't that be the affiliation that breaks the law of or switch? Let's speak. No, wa matana. Na sorry le si tu la fono la affiliation. Na me wala ina lu fo ya tu le. O se me mata ngana al mato bavai. Nei te mi uma sa mato watu el fatu tuanga. Ai to elu to tela no al tangata
Na mafuai ona matou o sui le mau. Na ina tofa. How do you see it as a media perspective? O i se nau ta inga tō vaenga Faʻatuatua ia tū ngala malama tele ia fo tū la fo no le mota e mawhaina whātua e se tō la fo e ave fo isi si e taita ia tō vaenga Faʻatuatua e ono whai e fo isi si mai o inga o a fo tuwhi inga pari Le ai, te loa e we will never cross that line. Wa umal matou ngaluenga o mea ngata ile matou mawhai ma matou authority leo whatino ai a fola lol matou whai unga parliament o inala e a matai lola le si ngai ngoinga a ngai me tonu ale to sa no mai la welo uma Samoa woman whai matou unga o whai te tai whai te fono whai sui te tai whai sui te fono o to tofi to finga so that restriction belongs to First Party al parliament le vai ya ele fengo totala to le fon fetala e na te savalali le spito e servia foi el media o umane ele tu la fondo te teu o fa vai ma le lua fes fuluiva mai o fenga patine le o mo kwali ka laisa i tono il parlamento a o i tu el fenga palota o ele pa ki fo i mai ton e ele majority e suia fai pula o le tunu o la tola na filfilia malo le palemia e le o koe feia se palo ko se palemia i to tonu el palmeni no ia ko mamlama menga e umalo o mo per menen ko pungel fast no majority lo fast singi uma ave lo le malo appoint lo le malo fiamele o mali el fast to be prime minister ngale mai ai lunga fa mai lo fof kalai ia fasisila fa lo lo o ave ngele fionga ia fiame ma palemia malo sam e lo ko fia menga e lo ko in palo ko konva da se ni electro act no fai uma ko le pa ma ko le chapipi ke minga ya ese la le process pe a fa pe la manga o ave se palemia it's a different process that goes in parliament ai o le maka opulale o le wa maka ku i lo ko fale e se ka sisira la now she's out la wale po ave makai kai el paki wale ko ave ma member of paki how can she sit there malawanga malako and they belong to a no political party la wa argue mai ngai e illegal mailing fe mako unlawful that's the jurisdiction of the court all at court go to the court o fai se sen melo fai ko fast this is the majority call lima 15 20. So how do you find it? That's exactly what it is now. Silent ia le pare bien faina e a mai se me se tasi mo mato fa mo vole ilau sa Of course she's silent. Vai o ko ye. Yeah. O ke fala lo tele le to finga palmia le tu mo ko vai o ye le case le wa fa ka usanga the police have failed and that's the fail of the government of Samoa ole o fa ka usanga le mo ole ka sanga ku mako pe mangi le mai fafo e investigate le makau ma fai leo fai unga o la fa se esen minska o leo ai se e kule fionga ya kwala le anga nginga palmen you witness it Tuala has said in parliament and what happened so wafia make off forget it I would think nga ku ai pe leo we smell a rat on that la make off fu o i mo wai le me ya se la o ma ko fongol ko skoya ko ka sanga ko ye afa mai le ai o ko nga ya o ke ku ai leo I respect the police commissioner and the office of the police but o me umangi it's 4 years now if I face ma long kula foi it's a matter of life and death ile ainga le mal kamikikira kusi mai ai le ungali ile la kama
ia ke ia o le palemia kopi uma miska le alanga mea fai le ai se mea kasi no fai anga mai a kua kui a o le kaunga action ma kauli la ko le la lo ku le fa sina nga finga palo ka kele le lo o ma ka po le e sa i mai ka so o le ku e palo ka kofi e fa pe ka i le malo yan ka ko foi fa ko le mai e pelo ho la ko me fa so they might turn around and vote for the other al me la nga le ma ke popole ke lo e kala sa le le fianga safa she lacks leadership to determine le file mu mal fa ma ponga se me tai ka suna le tai pa sile tua pa mata wala na tutupu ne me ona e musu e te resign pe te fa ma vai ele lai titir te mina tala no ai ta punne o to aulo la kupul me e ka ngo ku lo ka mai aulo vis I know nothing about it o me fo ia mako ai nga fa ko le ku sa mo kasi se fa pe mai ia laudi o le ia me le anga i mai ia we sa ko ka ngo por el sa should take two sides of the story o ale le o ia la me ka mai kai palvia and finally make the decision e loka a fa fela wa ya ka kau fa kai fongol va no fa fai ka mo mako ka ngo pe a fai pui ele va pe pui a ungi fai no e ka kau nga yer kulanga ia le va fa ka kulanga e fa ka ngo ima fa siria ka not even a minute how lo ka mira loka ngo wa kula lo ka mai a ka ya Christmas. The next day is Christmas. Ola le men fa wel melna. Wa ka pungi le court. Ola va ko lo kolo avelo ka ofia ka kang balala for the next 2 weeks. Ava le lengi diskala lengi me ka pungi ko. Ya, ele fa pe o fa ya tu. Okay, muso fa ma vai. Okay la ngonga i lo ko fa ma. Ola le me ola fa ma vai fo. Alame o fai ia o fa pe ia fo kanga ka kupu ai cases fa pe ele fo sia fa ma vai ele fa ma vai fo fa fer case of Fontoya a sui parbia charge guilty me se me ka sin kup fa fer kulanga to su suru lenga ma wala nga fa ma vai le kan fa se e fo le spico fa fer case of me mal fo ma Tony Gen he was up there ma fa ma vai le ai fo a fer case ma ko fa in a private prosecution fia me olo latino ma charge ma ko na fa ma veces ai ala le me kuri apu ya na o karsanga ya fia me nga wasaul ma wa kalia u fai le pa wala kala ma fai pa mo review le leilo fai la nanga ele lai kiki lo walu ilalo men ngai o a ur sui kai o le ai ngol fast o kai fong o le fast o ur sui ku lo la vai de fa pe o fa ko o sui ma ku par mengere ko e ka kau na mala le po o sao this is malicious prosecution o ko lo merenga moria mo moya ko se la ri mas fukangi dan menga sao ye ai ma se men fa ma ngi tirai tu that no kere ko fa sanga fa si kangi lang o kero fa le ku o yo nga ai ave le decision te se il me la bala le fa yo review fa e umal me ke mal lord vam singo la kala fa I didn't do a sue back langa o ye mo ele mo la wori amio vale ai nga fa yo court case ya ke e am mo le tunu saying to here now ela o fa mai ke ko o me fa ma ko me ne fa mai fi me ya ke o kulanga okay fui fili me ya kol okay step down temporary okay fa ma vai ya pe kuri ro o me nga ko runga mai ke fili ai o fa kula fi me pa mo ko si lang e po sa o me le la fa ava ko lo fa le chi ele reviewing ale chi ke le no por ka ngo review what
I don't know if you may have a cabinet. Au kasir kapingik. E ave au a temporary step down si umalovam singong. Ko ya mai von ka punga kokos. A core maturity kokos. E awang ifa malolo a va ku fa ku nga ya ko kilo yi. Fa no lang kala le ponga ma ku fongo le fa fongo maksu. Wale le ole o fa longo lo ko finga. A ka kiemen ka pu ma ke fongo ma la uri kaya. This is Wednesday morning. Ai o la kula faile ma fongo vieme. Fa mai laud yembali. Ele o ko kolungi option. No le lua option. Option mo mua you had to resign. Option longo lua. Kuri lo moi. What other option wo ke fa ma vai pole? What is the option lo fa ma vai temporary? Lo ku sa mai lava force me to resign and kuri lo ma. Engo fa kulo le ye. Ongo le wole se option or temporary step down. Ya ka lo o ke le fa ma vai la. O ke kari kong ilo uangango fa ma ong. Se I uma mai le fa ma singonga. O nga fair why should I be penalized? Lalo me la claim mai lo guilty ai fa ise fa ma singo. This is claiming my guiltiness hiru malo. O fa ma vai ngo. Wa vese wa fa ma ngelo so ku la fongo fa ma vai. So that's where nga lai lo ai pengo fa ya. O uma option ko lunga mai. Awanga le lu option. Force me to resign or sack me. Ele lang fa malo lo ya. Amole ala uli a fai e te walu e tue manatu le pale mea e fofo ala mea le matao. O fe tongu e iai o fina mai. Yeah, Rula, you know better than Kulau lava. We go far beyond. O le nganga ia le mau ke kuku al kemi el fa mau po pongo al fa kuku nga sa monga mai. O la ko nga fo ko fo. Kuri ming ska ko kuri swimming ska su ko. Where can we start to sui again le udale? It's been far beyond. Wa ver ko kuling o mulipola ma to lupe ma leota. Wala ia se manga kuifo eva ai le issue le kala ngoai. Where is their human right? Fa pele kuling o ming ska langolong. Hey, me fore me ngong sau ole ora fafo. We had never expected from a leader na makongo ngofo fili ka avela ku mana ero fina ngalo le tune io pane ni uma side of the story. Le side le tuma tai palingia. O fai lo ai fa pia. O ala na ma fu nga se ngasi o ma lo o le fa ma lo ino lo fio te telefono. Ma o atani ai. O mo mia la o fio te telefono ni fa o nga o na to fina fa palingia pol pa fa palingia. Yesu ia i tu la fono. I may say for you to long lay Lord to pay on your side. What's your side of the story? Yeah, that's her story. Awia or fa maungingo lo fa ku ele fa maungelo in moment okay isa ngir kusi. Na ku war kusi al bang fa fight because they found out there are more issues rather than my issue. If I yem ka. Ole upule fa pe lo fa ngano. Pawal mengo lako ya fie me okay facility. Did she knows about this? That's why I go and ask. Oh, is it a fiala o kule lo ya ka? Eloka. Ola lang ba me ya ka olang kai fongo. Ma o sui kai. What is that spells to the nation malabaya kangak? Ele fa pe ngaso makudangonga le mea. E kakau at least fa pe mai. O yen me le ka me le mo e ka me fa kari fai al fa me. It has never been my intention to go to her to stop. Kalawanga kula e pang fai mo mo. Olo wal wako fa ngalong power ka off. Yeah, no. And that's why I walk out 2017. Go lore lei o palu nga nga same palu nga le waru kemi same. Ile sela kala because o por kiki ngai le mga e fa mama por kiki ele lea por kiki palpala la mele way. Por kiki fashiok kangaka. This is where we want to clean up the nation. Fa mama met fa fonga le kung. Helma vol mako kain. Who wants to be a member of parliament again? Da fa peko ke vai
O le kulanga le o ko ngol par ming e fa sanga mai si e fai ka pulpulenga e fa le anga. Pakailah semua film. Itu nama yang lain papel. You step down. Ini dia punya ini awal the case satu hal. Oleh sana feminist dia film lah. Sahaja feminist style itu siapa tu hal. I say, why were you so curious to be involved into our case? I say, okay, first of all, o tu au olo u a inga I whalakai. It's my family. Pasavado family whalakai. That's where wo whaakari, leise kari. Leise kari le lei mawan ka au. Secondly, o sa au kuwa I mai e kule epa ma ua mawaele. O ma ua ngoki e kama. Remember? That's where I get involved. I saw no le markama leo Sam. Aulo Sam fa makala mo mai me uma. I didn't bother of questioning Sam too much. Kere lo Sam, I don't know him. Sa ulo lo ye fa makala mo, so that's why the investigation le fa ula vea iska molio. Mo fa ya di o sa o e kirkiro o le leo fa ko ko inga sa va ai mele. Sa o so nga fa. La wa umanga mau kang fa ile me o sa lo le mo o sa mo mori mo ya lo ia. Ka umela ko le kala fa me melo ya avero leo we have enough evidence there alan menga ku wa vakul le susu nga ko kong wa ku ul menga lenga vakul susu ai liu mai lo pingi ma ko fa susu that's diversion ul melen ku ya wa ku riska morio la de ver supporter sel fa pui la loka ko sen le se sor kura fongo fa mangi ala ka ofi ka Kita set up sini fahamul mulai film. Oleh Faʻatuatua manta, oleh fahamul falam, oleh Faʻatuatua mana bawa lo film untuk telefon, untuk cek pandemi, jangan lupa main apa main. Apa pun Faʻatuatua mana cuma orang cek. Saya sila mau main ni Faʻatawa mau tu mana sengaja malu. Saya sila mau main apa fai. Ile tunang apa ini saya yang ini tu. Because I'm sure you are aware that there are faster supporters and there are HRBP supporters. And right now, it's getting worse because oleh foi o loto o nas ama lole o ini. That's all final. Ma tauia le fast party leo ma ko ku at keming ma ko ke kamu fai le awala e se fet pa ki. And the most safest way ko maintain nele en te ko tio le ku ole vai mo le ku ole ma ko ke fai unga karfe ngai pai unga move ele ku luma ele ko ti leise me ele ku fi se me le ngalenga mako loko ki kele fai unga ba uma ko vai ele le pa ki me la fai ti le iste you know bo ke le la fianga ma ko ke le la fianga bo le ku ola siri le fa ku ko o le mako loko a ko nga ba ai le ku langa ole ti le ma me le ku e ma me la le fa pe mai e fa ku langa le lo fa mo ile lenga ma ku lenga nga fa se pa election o fa se snap election pa wal me fa sa o la ko we wa fa le ko ngu fa nga malo fa ave ese nga fa ku nga ya kai sui ka penga ka ko ya malo simple as that mala kala a faya manu I futai a se la fu tono pa nene ile Faʻatuatua le tai malo la firme o fe tu ai la o tu te lango pe te o le o man o fe tu lan wola ire ese fo o pulo ke fa kuangi ese ku pukaao we will never ever stand ise me mau ki roya firme mal bul parmen on ka o purngai on ka fa lo ko fale ile va ke kai mal ban we stay there on menga le kami miro mas tu ye malang ko va they want that to happen Ongolea, ola ko foi nga agenda. Kale per fast. Fa ka ape se yo ko tesle ko upo feo yele. Fa ko kwanga, ai ngai ko sitsita. You can feel where the support is. Ai ko kilo po fele e ma fuli ele langolango le ku. A ma ko wi ma ko ke ku ma ko ke ko mo. Ole lo fa ya Samoa mele ka omi infasa sa. Tu lo atua ia le whingalo le tō whare ngā matua. Lau whingale li whai pūleo.
Faʻatuatua fa'afo. O le tulaga foi le process. Le wai whamanino e se process na whiwhiri ai. Mai le vaenga whaupwhai sengi leo le malo a wem pania. A le tau te whapea mai e le se mea panemingi e whai ai. A le e whetalai mai. E se foi process i le tulaga mulmuli la lea. O le tu mai fia mea process le ngā mulmuli. Le mai fia mea. Ngā panemingi ngā ki whakeanga longa panemia. Ai sa o le fina ngalo fia me. Yeah, se faila po e whakuola because we will never move. E lea ma kope a koe whakuse la for no confidence. And we are not at all. Awa whela pe whapea tūle whonga whetalai le tūla whondo o le process le whai mea pane. Ngai nguli. Okay, ka ko wolola le Electoral Act 2019. E le mawhai e fia mea nga koe merch ma le kuangai. Te kan, e le mpain kalango, o le mea la e whai e la ko kalang le alu fia mea kalango e iti riko. E le mawhai e kan. Ma le sira mea, le la o le koe vea masui a wai. O le paki ka ki e le pan mea ia. La o sa whai kongo i o, without a party. E sa mai e kongo le pan mengi. So where does she stand? Awal me kong fai ko ale fenang paloka. La ko mga ko like what we did. Si ole Electoral Act, I resigned malo. Pepe me mga mako. We wanted to be independent. La kalat ko. Yeah. Bawal mele lumal kalat famasingonga. If you resign from your political party, your seat is vacant. Yeah, because you resigned. She didn't resign. Okay, but then you go and have a look at the Electoral Act or any other reason. Let's reason. Or sack fully. Let's office. Well, if I buy fiambe, if I pay in the mark of a ceiling ave, if I pay if I say a keu le buying of fine. I have my fiambe was sitting a cadisel. Ongalang ko kilefiam muli pula fo. Na ko wal mele ko ke mga o case le la wale ang umawa for ko perkusile. Wala foi tot toi ave fa mata o pui va henga o to foi tio mai ya. Na ko wala mele ko ke mga case la. Look, awole before case la audi e fa mele, it's got nothing to do. There's many other issues that olea e kau e fiwa ai mai le kungu o le kali ko en malo. Plenty of other issues. Na alula auli la ko Umaka ngoko me lo mo ko ke fon no fia mama la mai ai e fa mela kala ali ko e pe la auria do felan case e fa ma popo me o fa ko le ai. This is a bad image for the party towards the 2026 election. E ke le mfainga o lo finga ngaloanga so on mela ia ai le o case la auli ma fa mama na ma ko menga e le o case la auli le alenga ma ko wo ko wai o ma ko manga o suil malo. Another fast government with a new prime minister, new administration to move the government forward. So how can that happen? There is a vote of no confidence. They say if I'm a ele mafai o ngaka fai le motion ngai ko kongol parliament kemi se va mo re nampa. We can't just do it. There amako amaka me lusu fa tanga vai. Amako e mi mo lusu vad. Dal mengo fai o mau man ko mingi o ka kai o ke le fai se me ai re ka mu de nga le ngo mer ke mi velo ko lus fu le ko We are looking at all of the time. He had to no vote of no confidence, say no more con number. ele ai fo ano ma ko consider uma consequences or mele pa ko ale wo uma ma ko fa per me len kam fai ale fa ma ma o mele ma ko uye wa ka ul malo mar parliament wa le ko ise pa ki o le fie men kemi go and look at the Electoral Act 141 the process of someone who is not involved in a political party anymore federal me uye kula fongola nga na ka kaunga la for limo speaker pura speaker por ale what is his next move aba ko speaker na kuma wanga be fie be mi skara o masuna lo ko pa ki fa I don't think the speaker can say that. So where is the speaker side? Or ko lo spuru por ku ko kasio e fa lang na venga pande.
e la fo speaker lang nga luenga le wo faile ma ko kiuki ave ma ko kusi le fo vetalai o le ngale al paki. And this is the official decision of the caucus, majority of the caucus. Los formato Ka fele fa ma vai tanga tane mal pati o le tok chamini. alai la lo kula fongo fainga palok. Two option. E fongo pe latino. E voi ka kale fongo fo ya ke la la menga fa. Ngo walu ko fa la palok ko sakko. O fesuia inga umanga nga fa ku la pa longa kaimi. Ela e fefeu fese me a faile vote of no confidence. Nga vela ia le kapeneta. Fa ko alu fie me ka ule o malo. What is the decision? Under her advice. Dua mea is either Prime Minister resign or snap election. We don't want a snap election. Failo mo konse a failo fale ku. Failo me le fa ya ku caucus. Resign go male. File mo le ku move forward. I resign lan Palmia, for example. Resign. Ai ko mau pela vela ko masu foi pule po le a o e fengira ko palo. Well, yeah, well, the law clears. A resign law, that's the law. Yeah, whatever, I don't want to further down Kulolava. Speaker, leave it to the speaker. That is his the restriction. This is what FAS agree upon. Makoda. Tayao. After that, I'm going to swing of four go Kerala. He will make good up my vanilla over my cool of your member of companies. That cannot happen tomorrow. I'm going to swing for Makia, Makin of oil, Kafa, ai ngame va pe wa kule e po imanga e no ken afonga ma foi o tana vai e kaptar mo malama ko malama o ma ko wi o mingska ko fale wa bes o le la ma ko me yu mal backbench o me la ko me le ku ngat o tu o fe pula ai mama ko fale that makes us eight o le wa ko kuli uma associate minister o me la kaungai o se uma mai associate minister la se ko mitska e o mai le kule uma ko ye e rea kongi o me no for el parliament. Where do they sit? So they have to stay where they are. O la la falling o le image ngar parliament. They are still sitting on associate minister seat. O tali mai le fo fetala i to tusi. Ia la woman ave. He doesn't need to answer back to us. He endorsed that in government, in parliament, or whatever he chooses. Samoa kan sama itai pan. Na ia Faʻatuatua ina lau fio ngai tati a pele ta ukuta na no rio. Pe tai e le fio fa no lau fio ngai lan Faʻatuatua. Le ana la iona a fatino i so e lai ta ukulia tu a uma Faʻatuatua. Don't you think you are overlook e lau fio? Ia tofinga minister leo. Yeah, kaukala malfa. I'm a citizen of this country, and I've been accused. Fa bela bela. Fa fengo kula ya ko kavalo ko ngaka. Ora fa mai kuda po va ele ma unga hoki ka mikiki. And I gonna sit around as a accusation fa mang yo. No. I have to protect myself. Protect all vang fa fight. Then I ma fu longo what fight. Ere fai nga su nga fight pan dia. U fa fe me. I have to go and do this because lang la ko inga mako. O mal su nga ave ye me ai liu mai. Ya wa so wo la inga lu nga le. Fia kangi nga ave ye su ku le pa ma le pula na fai le ai se moment. Ai ma se moment kasi so o fele ka kiel me. Fele fene so le ua ya ka kau ma le ya ka kau ka kai koi. Ya, famsi ngoi foko. That's of it. Nalo pe au tai au ai faile fono ai leia se metu. Tu mau palmia, tu mau kapeneta, tu mau ameu ma se metu. Ele sama ko upo fai al fon fitarai pule. The speaker rules. Pawal ma ko fianga
Wa avel mako kusi, this is where fast stand. Ya, ka ke la ia la ko ro I ole kula fongo. Kula lava ile awa ia ko ai oi fai kauli menga 141 of the process o ka ngaka wa kukuri mapaki a ole ko ye se vai fa fai o ye kon. Or the process la nga let's see further down. So we don't want to discuss that say long la ver ke mo fong fikalai. Ole ala se tati anga vai nga fa o ku fai lo ye tengine. Wa malete sa awal vai nga fa o ku fai fa tu ele tu Samoa. Le ai, a veces ero punga malepe. Anga malepe le ko ise fast. We are the fast. We are the majority of the fast. Ola ko umangenga le fa ko pu ngere be vesir kai minga ia. Le fa solo ko la vesen ale umar ko ngomumu. La wolivo ia sengi ai ko sola. The next. Na ere ku ela lo langa de mga minga ka fa laka. Aka le mai ole le ku umang sengi. Amon mole ole o se tasi tangata le na saini ni tusi ole fonga. How can you ensure to tasi fai ungal fonga le fatino tai how can fai o ye ho ile sa saini ni tusi no confidence against the prime minister? There are two restrictions. Yala is a member of the party that choose everything and everywhere in Congo Parliament. I have fight on for. Okay, no, I fight for my own medical case. So I don't question the speaker. You will see tomorrow what's going to happen. 10 years I've been a speaker, and I know how things happen. Speaker for nga kami ang fasa saur kele me. Fasa kale penga dal fongo fasa kuling or ska. There were so many. If you stand or fong fikalai, ku maoki ma ku independent ya vai. So I trust the speaker. Langa ke lo le vai wango o me fa ku kuanga mal me nga kai langa ia ku ko kasi. Ana va peo la ofionga le vice versa. La ofionga le tu la in mai to fi malia. Le la voi tu le tu la in mai fa na kuna le. What would you ole sa mo yo ina fai. Fa mata fatino le faton oile. Le tu la le wa fa ya tu e to mai tai pa le la ofionga. Or would you do it? What would you do differently? It is not my intention to become the leader. All I want is fight me ham yo kongmal me sa omole kung 5 years. Bila sabari 5 kausanga. The investigation failed. Oila ku wa ilka mikikire. Ai ko follow mai ko au fasio kia ma umba. It's not correct. Ai anga fa pe saul fa ku kuanga fai e kukure le ku le pel menga ma ku fai e mai le mai fa ole vanga umon gao kere ka fa pe fai ku la kala na ko ke lo. What happened to the ice? What happened to the crime at the moment? There's so many issues that we should prioritize. Ara ke mi la mo kurkuria puo ya amela kurkuria puo ya umkau o political plot for me sa oranga it's a political plot. Kale ngai lu kanaka. Lau fionga te whono whai te asau te siri tu langa lea I le tau kule a whiaina tari atu au o no lea wa tau to I whamsinoma. Le fwe loma I te me pala wai tau ku whamsinoma o lau fionga. O lau whina ngana o lea na sāno mai na o mai sāmue. Lua whasua mai tu langa lea na ba ai ai. Lea na e o I loa I o I ali o ma sau e whai te sila I ai tu langa. Ilo tu langa whamista nā te. Whamata sāne te tau ona e tala noa I le mistau luna. Ma ave e Samuelu e whamatala e le mele. A wā pe e fōringa mai, o lena sau Samuelu I lau fio. Ona e whatino e loa leo le tāpenanga lea sa au mai e lea li leo lea. E o e whatino le ngārua. Le whatoa ave kulmuli e le tau nunga lau tau suesu e nai leo lea. I never did the investigation without letting Faʻatuatua know. What did they say? Go ahead. Uma findings na may laya. That's what I did. Moving ulongol pa niya. Samuel, well, few Samuel where leo. He has been there many times. That's why ngalenga usuru may se toa e fai ele mea.
O ko mga kuanga nga umang sa mo fa investigation ave ai ko mai leo fa mai ke we ere pelo uma me. And that's why I end my case. I closed the case there. Lan me sa mo mo fa nga ko ya lwa ya le media. And that's why it's all start again. Saulo markala Samuel. E vo ya la audio. La fo nga la audio ka. Na o ve mai fa mo ya la audio la lo karia. Na lo ko ma ko play mo me na. So that's why nga lai o le mango fo ka ka nga so. That's why Samuel goes on air ma fa lo me. That's why he talks all over and over again. Afapea na o Samuel le officer le many times as you said. I say ala na mafia I man le. That's out of my jurisdiction. Langa wa kai minga lawa soros kami kiki e vai me wolo loko le mea lama ko foi le lua case. Nga ema assassination wa. That's even more deeper. Lawa kau kala Samuelu. Lawa nga yeri fanga, markaka le fanga, lawa iko le lori mo fanga. Nga face investigation nga mea. Nothing. But here, it's about security of me as a minister. I say nga fight, nothing. But how can I say iringi kami kikyo le sa ka umet fufu nga iska ka e fanga. Afapea le case le fa mo le la o fionga le o tele ia le vestimo mo so soani na stasyon man. O ye se tanga I mamau ko se sila fo ile se fata no nga malo yo no tapu ni ai case ina ia or kapungi or case le or saidi ya mawa. What's next? If our police does not come up with results, amir FBI mai ka mai fafu. Pamol mole on ngasi malo lo on tula I mai tani. Everybody is getting personal. Ai wa mata ho yona sawe malstau fa mata. Ya ai mai se la mai se mato ngalwenga lo fatin. O la vai ai ngai mai so mato tamali ia matanga tatai to Tasi. O ia fam talanga ni mana ia e pe to tele la vai le au lango mai ni tu. O feo lo tu ai la o feo mai tatai fo no po tatai o vai na ka upu vai inem ka upu. Ya o ko fa fonga la upu pe fai lunga au lango. Ko arkai fa mamar sau. O upu ai ke fai pe ke mi. La va ko la lo ko fsen. Seri pokir me sao. Awal fai kalfa kupu. Awal fa kupu bebesi. On the line. Ia ko kusale le FX or ko ngalo ngama coach ko ngalo. Ai awa ko ke haku piko. That's where the whole thing comes up. Ere o koi vale fo isaporas to blow lava. Okay, no a kosia le lenga la ko ngalo. Ia pa lengi mo le mo ka ko. Awangi ko yengi mengi fake pages le la fiesi kuwa. Awa wia o mango karsanga I de bang fa fai saporas ko arkai saur kai o mala mai lo ai le ko ia ngoma ia okay lo wa manatu lango le ile sima ko fongo le lo mamai ai moria ku le ngang fa kele I lo ko wa fio mai kala mai ao ar sia sa mo se ma fa fongo ma sing upu e kau kadi ai ka ko fa mo mo ongo le fa ko ka ko filo I can't go Carola, so I can't phone at Parliament. We will hope to see you all there soon, tomorrow. Paelo ngi ska ko kele ai molia fa mong yang lo ko ngalwenga. Keep it up. Awal me ole fa mo ia. Longo pueli ma ka ule ku kala o manga obia. Wal fa ko file muinga. Ya molia nga fa tai Samoa. Amo mai netura leso la se upu wala vale. Mana matou tau mo fai atu le nei aso ia marua ve fale lo tu finalo o matou wanava ia tofi maria le tunu au ana ia se pe awelanga au foi ni fa vita au le tu le mai ta tau le mana mia ta to malava le ainga po fem tele ia pesenga tu la vale o ai manu tele ina nei aso e foi mo tu toi a manu ia le fa sa nga Samoa ai mai se tu malo ai mai se la ona le tua tai kali si so spat kai tala manuia ne aso soifua mai manuia